so le ka Gaza Boxa sweswi Boxa. aka boxa leswi swi nga tiveki swi ta hume kwana so ntwe mahungu ndlela kumbe ni vone some of the other posts you were in Cape Town with this lady man. Who is she? Mawona swo fana sweswo ni sweswi mi nga swi vonisa swona ni hi swona mara ni le ku tryeni ku ri ni nga swi tisatisi aka TikTok why mini munhu wo endla content mani nga toxic nyana so loko vo tala vo sungula ku swi tivela ku ni na njhani ani mina va nge ni attack mani twi ku va but va fika va attack vona vo fana lava ku fana xin'wana vo ngo Mhayivava so xi fika jamu ka swilo swin'wani but this xo swi hleketelela so xi ti nchumu a nga swi twisisa ni vhele ku swo fana leswi swi la ni swi hume ni nga ha swi vulavuli ngopfu hi swona because vo fana Mhayivava va na diarrhea la non'wini lana so va twisisa nyana no intellectual masturbation ku na problem no tshama loko ku yi vetse mara vetse hi tikombi na wa makwarela munhu wa ku mavete ino vhini ku wow phela darura shit ino vhini ku wow ai ya mara ufana Mhayivava so humesa ti-information to fana letiyani a mi gini mi va na problem yo mfana maybe ni nga n'wi landzela nkhonkho na hi mavoko or something mi swi teka njhani kahle kahle because swin'wana swa swi personal no